እንዳባታያቱ ለሰላም ሆነችው ሀያትም ሀያቱ በመውደድ ተረግዞ ፍቅር የወለደው መልኩ ቆንጆ ሸጋ ሲፈቱ ጀማል ነው ደስ ይበልጋሽ ደስ ይበልሹሚ ደስታውን ስትሰማ ደስታውን ስትሰሚ ደስ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبزات طرات ينانتي لفات كبزات طرات جديتين فقري جتشي إساسوني تصياو نافتولي دكتور ركينا اللي فولا إسالو لي نندن بيتن إيسا هندين نكن نيسا كوكي إسن كبي أفان إسن برسيسا tokkummaa oromoo isinitti agarsiisa jedhee nyaaran dhoorgee jaratti uftuultu tayyaruma maraayyuu dhaabbattee nyaara guurtu oromoon qeerransa hin dhumne hundee jalaa qabne mataa irraa gubne akkanaaf akkasiin gammachuudhaan galle baguma gammannee waliin bashannanne gootto tankaleessa sadila dhalanne waan jarri nun jette nuti yoom daganne harka hin laatina waadaa hin nyaatina oromoon kanniisa deemmeessu hojiin agarsiisa afaanin hin fakkeessu kan jarri nun jette dhaloota nu barsiifte dhaloonni har'allee itti agarsiifte maal isinin jedha ijoollee oromoo isin nuuf gaachana bar isin nuuf qomoo homaafu homattu isinin lakkaayu dandee silaafu uf keessa sin kaayu doktor aslii kiyya baganaaf gammadde gaafa duraa garuu nu harkaa rifatte tokkummaa oromoo kana maaltu caalaa jira ajjeesetiin kadu'es awwaalaa sabni kiyya gootaa yoomuu hin mooyamu himmo ya majade anu hin amanu enya taratalen nante bizati ka inni jeresun isafu lifati zolen oromo len cagadi yafte namti chatti naftanya ijasa damaste inni kun tiktokin inni kun lencan inni kun tayaran inni kun burji khalifan bakkuma jirudan kochon gadi isa wanna kenname yom nama garsiisa dhugatti nama rifachiisa mobile martu tiraki izolen oromotum tajaibati tiktoki lenc konkolata tayara وامبرو لكا يؤيسا ميزرنا غوتمان كينا كن فكين يبرنا نرى هابرتو ياجرتي قمچه نتهن ديمنا عن اسنگرسي ሰላም ጤና ይስጥልን ውድና የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ሰበር የስፖርት ዜና አለን። ሲጠበቅ የነበረው የዶክተር አስሊዮኔ ሰባና ማሜ ጃዝ ፋሚሊ ከባዱ የቲክቶክ ጌም ፍጥጫ በትናንትናው ዕለት በአስሊ 2-0 አሸናፊነት ተጠናቀቀ። 21,000 ተመልካች የያዘው የዶክተር አስሊ ስቴዲየም ውስጥ ለታደሙት ደጋፊዎች ክብር ባልተሞላ መልኩ የአስሊ ደጋፊዎችን ብዛት የናቀው ማሜ ጃዝ ፋሚሊ 500 ደጋፊዎችን ብቻ በያዘው ስቴዲየም ውስጥ ሆነው ከብዛት ጥራት እያለ ሲፎክር እንደነበር ታይቷል። ነገር ግን ገና ጨዋታው ተጀምሮ በሰከንዶች ልዩነት ውስጥ ከኦሮሞ አረንጓዴያማ ጫካ የተወጣጡ ቁጡ አንበሳዎች የአስሊ ስቴዲየም ውስጥ ጅራ እያሉ ማጓራት ጀመሩ። ብዛትም ጥራትም እኛ ቤት በሽበሽ ነው እያሉ ሲዘምሩ የነበሩት የዶክተር አስሊ ደጋፊዎች ዋጋቸውን ላላወቀው አካል ሳይወድ በግዳፉም በእጁ ይዞ እንዲያምን አስደርጓሉ።
ጨዋታውም ዶክተር አስሊ ማሸነፍ ብቻ ሳይሆን አዲስ የኢትዮጵያውያን ቲክቶክ ጌም ሪከርድ መያዙ ታውቋል። በድጋሚ ለዶክተር አስሊና ደጋፊዎቹ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን እንላለን። asli onne saba kahiyyaanne namatti daba ka dhugaa jirtu baasee dubbatu sharri takka garaa keessatti hin qabatu akka namaa gandummallee hin dubbatu dhugaa jirtu baasee dubbata rabbiin irraa haa jaalatu. Ani guyyaa baruu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Asliin taba qaba onneen saba Dr. Asliin ani giifti namni keessa gannaa ergisan naa kennu san gadi buusee sii kennu hin danda'u hin beeku akka itti kennan wallaale aslii keenarraa fudhu dahaaba sii kenni ani kuno waan qabu mee harka keetitti naa godhu kana goobazii kiyya dahaaba aslii kiyya kuma takka sirraa hin hambifadhu leenca waan caalu waa hedduu siif qabadhee dhufe anarra bismillaahi aslii hin tuffatin ka aslii bismillaahi aslii enarraa hin tuffatin goobazii keenya asqal sa'aatan ammotu dhugaa rabbiitti ta'an jiraalidha aslii mee harka keetti asqabii godhu tan harkattina waan qabdanii guyyaa boruu anidha akkuma rabbiin naa laaffise مدام انت نتن دبت تايتا بيسي قدا ذهب كان وسي ارجع نرا فنم بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر ذهبكني والله ذهب اصلي 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 هديه مدام نبي تسيكنا جيران وان قبنينا كده رقن جيران نو اصلي كي مرمى كيتنا هم بساكي هم بسا دفتر اصلي ميرا لا ربريدا والله ايات الكرسي قبل لي No, yo want to put up our arrow. Not under the Samla, Doctor. What are the fire? You want to put up our arrow? እታታችን ደግሞ እንደነበረ ነው ያሸነፈ እጅ መስጠት ነው። አሁን ተማሪ ካለው ምን ያልከኝ ወንድም ወንድም አላም በረክቱ አሸነፈኛል። ያው እኛ ምንም አትልም ነው ይሻላል። ምንም አትልም ነው ይሻላል። ምንም አትልም እማት የኸርከ ምስጋን የስራኸ هزاتم سيفاين نيمسرخ شكور شكور الحمد لله رب العالمين شكور شكور الحمد لله رب العالمين شكور شكور
ለባሪያ አዛኝ መሐሪ